Oni su otišli tamo zbog dizajna, zato što su to bili neki kreativni ljudi koji su htjeli da se bave kreativnim stvarima. I u međuvremenu njih su zarobili tamo. Zarobili su ih matematikom, fizikom, zarobili su ih nekim tim predmetima koji njima uopšte nisu potrebni. On je došao tu da se bavi grafičkim dizajnom, to je fakultet za grafički dizajn. Ti njega nauči kako on to da radi. Poenta je to da oni završe školovanje, nekada i sa 10-kama, ali u procesu tom celom se toliko izgube u učenju nekih nebitnih stvari samo da bi završili godinu i izvukli sve u roku, da oni totalno izgube svu svoju kreativnost i počnu da se vode samo onim da grafički dizajn mora da služi funkciji, mora prenese neku poruku. Da, to je tačno da mora da prenese neku poruku, ali daleko bolje će da je prenese ako je to još pri tome i estetski lepo. Realno vi možete da stavite crveni tekst nekim najobičnijim Comic Sans fontom na crnu pozadinu i vi ste privukli pažnju, ali to je nešto što su ljudi već videli milijardu puta i što ne izgleda tako lepo. Dok sa druge strane imate neke kvalitetno odrađene sajtove, kvalitetno odrađene vizitke, billboarde koji privlače pažnju, a pri tome su umetnička dela, jer to je poenta dizajna po meni, da to bude i funkcionalno i korisno, da prenosi poruku, ali u isto vreme da bude i nešto što je lepo.